salli ala malaikatikal mukarrabin wa bil imani wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana li ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'fi manzilahu waj'al jannata maswahu. Tôi chặt cái phần nuôi đó. Nó bật nha. Hai phần thì nhẹ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wan nabi wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli ala malaikatikal mukarrabin wa ala anbiya'ikal mutahharin wa ala rusulikal mursalin wa ala amalakir asika wa ala sayyidina Jibril wa sayyidina ati ala baiti nabiyyika fadalam mada sayyita adam bil alil uyudil mursalin ya sahabana bil imani wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma salli ala nabiyil hashim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran tayyiban mubarakan fihi jazilan jamilan daiman bidawamil mulkil la Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi al-fadai wa adad al-wujudi fi samai salatan tu'adinu samawati wal arda wa adada ma khalaqta wa ma anta qadiru illa yaumil qiyamati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
La ilaha illallah. 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 La ilaha مسار عقدة متوسلا اللهم أنزل في كبه وفي كبها وفي كبه نورا ومغفرة ونعمة إلى يوم القيامة اللهم اغفر له وارحمه وآته واعف عنه واكرم منزله واجعل الجنة مثواه اللهم لا تهرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله وللذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها واهدنا اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولآلنا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم الجنة مثواهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبور وقنا عذاب النار سبحان ربك من الإنشاء أما يصفون المرسلين والحمد لله رب العالمين حي على Saan yang indah nak resu? Kau mau bungkih ya? Nampak apa? Boleh kecil ini ya? Gini kita. Ini pelabatnya. Apa ini? Ini dah bagus ya. Ini dah bagus deh. Giá là nhà lục có nhầm lỉnh tẹt thôi kìa. Cô ấy là Yang kami. Lagi bola soalnya. Ayam katanya ngam. Berapa? 10.000 rupiah.